Assalamualaikum and good evening dear aspirants. Mayam ngasi live session asida taram no okchiri. Ngasi di hi jaroi. Mayam nasana khangna class asi join to biro. Aduga khoi mayam class hour si. Good evening lai am lai. Good evening. Hoi good evening. Moirang them lang anbam. Akas. Good evening sir. Good evening. Good evening sir. Good evening. Lao puna pu good evening. Class hour si. Sanatomba good evening. Tumlurabo. Tumudeda. Puna pu good evening class hour si mayam ado join to bono ina khara share to tho duga to pamisu join to journey moi good evening Laisram Premila good evening sir good evening mi silikpa mali ngasi kai to khorage tumna kharabo loina mak mi sili si kai no ngasi ado mayam class hold ring mangda agi khon se tabra audible oibra mayam habi ro muktang sir kai no ngasi yam thingi si bo IPL yengure du gi thingi se ngak ngarang di sir 12 AM tai haiba maliko hoi good evening puna pu good evening adu class hour si mayam agi makhon se tabra yengo mayam makhon se tabra audible oibra habiro mukta comment da du class se hour si mayam tai sir taradi class se hour si thenga laga kana de ko class se hour si mayam tai sir ado doi ahan ba question siga leire ngasi gi ahan question siga leire ado angam basing du try toro ngam da basing du di alu charga layu ne yumda try toro sigi question si yengo question number 1 se simplification ni ba ko simplification da kisu agniveer da question la ye ba du na si question se try toro alai ba question ni sigi se adu try toro no gi answer du kya thoke yengo adu matum da yemuk ta age ko toro mayam try toro question siga leire kai no simplify 14 plus adu matung da bracket kai no mayam pire toro noi tawribo toro prap toro klase mai khu khu anji ngasi so answer la tri kai no answer lao answer se kanam gi lak tri prap toro ai ni khan ba noi kholi bo rang mani zero lai hai ba ko gai phau gi lak khai answer se man hai ba zero thoi ai chung gadre zero se mayam ai di man de chung gada man de atai try prap toro b thoi hai ba ko gai phau gi b hai ba di zero thoi ai ba answer se
मोइरांग थिंग भी बी लाए को अनी में की जीरो लाए मी क्या सुर अहुम हाँ मी अनी तनी सुर से जी जीरो लाए को मोइरांग थिंग भी कई गिनो नो ये आंसर से अनी थोंग लाए से बी जीरो अच्छा अच्छा जीरो थो ये बा yung ko hawar sino maya hawar si ko simplify sorry simplify kayo to si simplify hek tawaga noi kokta aham da kai lakani aham da akogi ahal lam sina takpi ma board ma se si han kokta lakani ba ko simplify se hek tawaga kokta kai lakani board ma san lakada ni ba ko du war kani nang na me se haire ne lo do se board ma sta ko yengo board ma na kai hai b O D M A S ko bot mas tagi hoi khangi dana sidi angang oi ngai khang pang tani b ne kai tai hoi da b na bracket hai re ko bracket lai re o na o si ani thoi ya mana koi off na sa pa ya mana order hai na sa pa ya ko o gi off lai re d gi na division lai re sumaina m na multiplication lai re multiplication ko multiplication दुबाइना a ना addition ले रहे अदु मतुंगदा a ना addition ले रहे को अदु मतुंगदा s ना कई ले रहे s ना subtraction ले रहे बको मैं हम subtraction सीधी पूरा मखंग मंगातनी पूरा मखंग मंगातनी बस सीधी कोई नांगांग होए कि खंग मंगातनी बस सी आई ताक लागी दे बको इन तुम इथोई नी बको ज्ञान तावरा मैं हम दो सिगा पी दी बय क्वेश्चन सिगा यंग प्लस माइनस subtraction addition पुनमक यावबनीबा पुनमक से अखोई हाइदि कम बहान तौगनी कोक तलाक्त्रो हामबदा प्लस सुपीरे माइनस सुपीरे दुगा इनटू सुपीरे मल्टीप्लिकेशन सुपीरे बदु हामबा कोक तलाक्त्रो लाकनीबा हामबा हाइ कम बहान तौगनी हाबदु कोक तलाकनीबा हामबगी दो कम बहान तौगनी हाबदु बोर्मासिन अखोई ताइए बको बोर्मासे BOD MASC न कई ताइए अखोइदा ब्रैकेट लेरम तारदि ब्रैकेट हान तौगनी हाइरि माना अदु मतुंदा ऑफ लेरम तारदि ऑफ हान तौगनी division le ramutadi hai si pattern se lakani ba hai bracket han tawgani du matunda off lakani du matunda division lakani du matunda multiplication lakani du addition lakani du last da subtraction lakani ba ko ma adu ba tadi si pi se ko yeng si kai pi ge ngo si cross yaure ha ni multiplication yaure addition yaure adu ga subtraction yaure ba ko si gi wari si kai no MAS की वारी नहीं को MAS की वारी नहीं है बदी multiplication addition subtraction से expression में पी रे बा दो अब तारा गदे कोई नेगो ब्रैकेट से याव रेगो ब्रैकेट से याव रेको ब्रैकेट देगो फर्स्ट ब्रैकेट याव रे सेकंड ब्रैकेट याव रेको ब्रैकेट से यंग ब्रैकेट के यंग लाग सके ब्रैकेट से सुमाइना करिम ले रंग तारा गदे सुमाइना रंग तारा गदे कोनी के याई से सी फर्स्ट ब्रैकेट हाय गनी है को फर्स्ट ब्रैकेट फर्स्ट ब्रैकेट हाय गनी सी सिना दो मतुंगा second bracket ko second bracket sini ngo second bracket last second bracket ko second bracket sini kamai lai gani sumai lai gani ba sumai lai gani ba ko mayam adu matung da third bracket se kamai lai gani third bracket sina sumai lai gani ba sumai lai gani ba ko sumai lai gani yan tar ba adu oi ba tar gadi hoji lao question da la si mayam question da la si mayam question की पी by expression दो आई इथो होगे बको question दे करी पी question दे पी रे माना 14 plus second bracket close sorry second bracket open 12 plus 4 into 3 minus 5 दुगा first bracket कई पी रे 1 plus 1 दुगा first bracket close second bracket close ले बसी सी यंगो अकोई ना अगम मसिंगी verbally तो बुया गने बदंग ना कोलम खता मथौ दारो बसी खोट बगी but ano beginners nauna tamkhat taragadi sumaina kolom khata mathau da gani ba ko du do yango ai beginners ki khalaga ta ge ba yan tawra mayam da mayam ai nai se akhoi bormasi matung ya kaina i hana lake bracket han lak bracket la ye bracket dugasu bracket ai pi se makhana ni ki bracket pi re ba sige yang first bracket am yaure second bracket am yaure adu ba taragadi khang ge da gani first bracket man da lai ba sing do du han to thokani ba sige yang first bracket man da kana lai ge 1 लाइबा 1 की अनि सी 1 plus 1 लाइब्रा lai adu eba tari si an tawgani ko mayam yan tarangani khali adu eba tari siga law se 14 plus atop game tawroi ko first bracket si an thuai ni eba koina 12 la ani plus 4 into 3 minus la ani ko adu 5 la ani adu yo first bracket ki manung kana kana lai ge 1 lai eba ko
1 plus 1 लेरबनी 1 plus 1 तब तारगदी क्या फंगनी अखोय 2 फंगनी है 2 फंगाबा नंग कई दौरी फर्स्ट ब्रेकेट से थुगाइरेबा थुगाइरा मतुंग देगो 5 का 2 सिगी मरकता हंगेबा नोइना करी लेयेना सर पॉइंट सिगी मरकता 5 का 2 की मरकता प्लस लेबरा माइनस लेबरा नत्रगा एडिशन सॉरी डिवीजन लेबरा मल्टीप्लिकेशन लेबरा हंगेबा अनि सिगी मरकता कशुन लेतबनी अखोय कई लगनी अखोय एजुम तौगनी मदुदी अनि सिगी मरकता मल्टीप्लिकेशन लेयेना ज्ञान तारंगनी खलिको मैम हजि सेकंड ब्रेकेट सिगी क्लोज तौबिरो नंगना सि लेरबा हजि मखाला सियंगो 14 plus को सेकंड ब्रेकेट की मनों ये नंबर सिंग से लेसेंगो 5 लेरे 2 लेरे 3 लेरे 4 लेरे 12 लेरे दु मरकता मोगी मरकता ये साइन यावर सिंग से मल्टीप्लिकेशन यावरे एडिशन यावरे सब्ट्रैक्शन जो यावरे अदु तारगदी अखोय नंगा साइ बोर्डमासन पाखिबो दुगो येगो बोर्डमास BO से B आई समाई थोगे BOD MAS को बोर्डमास लेरे दु BOD सी अहम काउ थोकरो गाकी BOD सी काउ थोकरो MAS येगो MAS ता कनाना इहान हांगे एम ना हारो मिस कइनो मल्टीप्लिकेशन हांगनी एबो तंग तो मतम दा दु मतुम सब्ट्रैक्शन सॉरी एडिशन लागनी दु मतुम सब्ट्रैक्शन लागनी एबो मैम ज्ञान तारंगमनी खली अदु नेगो कइनो मल्टीप्लिकेशन यावबो सिंगदो मोयान तो थोपिरनी एबो खोइना 12 लानी को 12 प्लस येगो 4 गा 3 गा मरकता कइ लै क्रॉस लेट्रा हाइबदी नगोंदा करि हाइ मल्टीप्लिकेशन तो हाइरिबो 4 सी गा 3 सी गा अदुना 4 3 से क्या लानी 12 लानी एबो ज्ञान ताबरा मैम ताइको माइनस को हई सिगा मु लासे येगो 5 into 2 क्या लागनी 10 लाने एबो सी फंगनी एबो को हौजी येगो सिगी मखा तौबु तारगदी येगो सोम तौथोगे को सोम तौरगे कई लागनी सिगा 14 लानी 14 प्लस को दु मतुम द येगो 12 प्लस 12 लेब्रा 12 प्लस 12 से केनो 12 से अनी रक 12 से प्लस तो आइबनी को 12 प्लस 12 दिक अदुना 12 प्लस 12 से तौबु तारगदी क्या फंगनी नंग नंगना फंगदौर से 24 फंगनी एबो 24 अदु क्या लेम के -10 लेम एबो को हौजी ब्रेकेट मनुंग से तौरनी अमुक 24 दगी 10 से माइनस तब तारगदी क्या फंगनी अखोइना 14 फंगोइद्रो 14 फंगनी एबा कइनो आई थांबो मतम लानबो यावखिब्रा 4 3 जा 12 5 2 जा 10 को 12 से जुमे ओ सॉरी सिगा डिवाइड निको पीरिसे आइने प्लस प्लस ई खरेबो को आइने 14 मतुंगदा कइदौरी आइना आइने उहौददना प्लस पी खरेबो को सिगा कइ होगनी डिवीजन ओरमनी को डिवीजन ओरमनी डिवीजन निको नोय लारे काइना मुक तौरकनी सार से हईत्रे लारे खोले कमेंट नकनी को आई उदतन नि खंगाबा डिवीजन नि सिगा पी सि कइनो डिवीजन निको हौजी आंसर से चुम्मनी ऑप्शन दगी आंसर फंगनी येगो 14 डिवाइडेड बाय 14 लाओइद्रा लाकनी अदुदी आंसर क्या फंगनी नंग 1 फंगोइद्रो 1 फंगनी एबा यान ताब्रा ngasai ऑप्शन बी हाइबे सिंगदो लोइने लाले आईडी प्लस नि खल्लिनी को अच्छा आइसु प्लस नि खल्लोरे प्लस मालोरे डिवीजन नि को से डिवीजन नि 14 मतुंग लेबा साइन से डिवीजन नि को आंसर से कई थोए 1 थोए को 1 ना याई फरे मैम ज्ञान तारंगमनी खल्ली अहांबा क्वेश्चन सॉल्व दौबनी ना अहांबा क्वेश्चन नि ना मैम ना सी क्वेश्चन से ज्ञान ताबीबो तारगदी ज्ञान तारे हारो अदुगो मथंग क्वेश्चन दा प्रोसीड तौरसी मैम ताई ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन सिगा लेरे ओसी सिंप्लीफिकेशन की पीरे तौरो सी अमुक तौरो मैम ट्राई तौरो तारे सर ज्ञान तारे नेक्स्ट क्वेश्चन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा लाए सिगा लेरे तौरो मैम इशु ngam ni khali toro yai fare moirang them yai fare mathang amuk toro id plus oire boy khallore hoi ai chu plus ma lore premi kino ai chi premila ko ai chu plus ma lore dugini akoi no aina matiem khola matungda aina answer se la ni hai to division ni ba ko asing buse asing boy dor se division ni plus to half ga use apne kaigum khot pa taraga di answer to thoe ba option dagi phangui ba ko hoi class kaino plus ka kaino asi divide ka khara sing bo wali hai ba siga su engo ya har ga ko ai pa tho ga question se no gyan ta ni ngai kaino ai su 85 minus ko aduga bracket ta kai lere 100 plus 2000 divided by 20 of 4 ko adu matung da into minus 4 plus 1 hauji gyan darang mani khali मैम
2000 ga 20 ga marakta lei si divide ni ko divide ni adu tawro noi simplification si di live ni ko hari dum bar nang practice tau tau ga practice tau tau ga kai do ni barbeli tau ba hai rakani ba gyan ta ra hai do nang khata ko lo ma thau ta ra ba nang practice se tawri ba makhai nang hai bi hai rakani ba anda ki se plus loser kab banwai si anda ki se yang ko ina har ga am ka question se pa thoge 85 minus bracket kai le re 100 plus 2000 divided by 20 of 4 into minus 4 plus 1 sini toro hoji b thoi ai ba b tho sanjuki b tho khre mana bu hai di chungali ko momani khali sanjuk ne yai khare toro mayam tai toro ai sumai tauge expression si ana ithoge ko ai ithoge siga kaino ai se 85 minus first bracket open 100 plus 2000 the matunga divided by 20 20 of 40 duga into minus 4 plus 1 sini ko बिलाए मी अनि की बिला खरे आंसर से अतई दी कइनो आसी पुकचोल गा है ये कना बन पुकचोल आइ नमाइ खुवाय ब्रो ए पुकचोल ब्रो यंगो तवरासी मैम यंगो 85 बिरे माना अदुगा फर्स्ट ब्रैकेट लई बसिंग जाना तवनी खुवाय दो कनी बा खोइना यंगो फर्स्ट ब्रैकेट की मरक यंगो 100 plus 2000 divided by 20 ये लई ब्रा अदु मतुंग ऑफ 4 लई बको अदु अइब तारगदी ऑफ याव रेगो सिगा ऑफ याव इंगा सा इना बोट मासना इना nga sa hai khibdo duga b o d m a s lakra lai bracket matun kai lake off lai ba aduna off siang tawgani off matun kai lakani nang division lakani ba adu off si loga nang divide tawgani ba ko nang yan tawra mayam adu aib targadi 85 minus ko 100 la ani plus 2000 la ani du matun divided by yengo 20 of 4 la ibra sing se yem 20 into 4 hai ni off si mau ta kai lakani multiplication lakani ba ko off si kai dai khoi da off si na multiplication dai ba du na 20 into 4 tau ta ga kya phangani na 80 phangani ba yan ta bra 80 lai re du matu da into minus 4 plus 1 la ni si lai re ko aji makha mu lao yengo si ga yengo se thanga lage so minus 85 minus 100 plus yengo 2000 divided by 80 natra siga lai se mani ba nang na हारगी अंगा अखोई लाई अंगांग ओरि ngai tawbu du minus minus ma side ta divide taw lai khini ko sumaina 2000 divided by 800 sumain taw lai khini ko sumain taw di matam manga ni ko akhun kai da ko ni just 2000 divided by 80 lai buse khoi sumai thok yai dana 2000 divided by 80 sumai thok yai dana yai ba ko kai bro kai de ko adu ta ka o si kai nang 0 om ka kharni mang kharni than ka phodu main ka o adu matun de 200 by 80 lai bra adu aib tar gadi 28 fangani bana 28 fangaba 25 la ni siga adu matuna into minus 4 plus 1 la ni ko si lai re haji makha ta tar gadi ngo 85 minus ko ani ma si plus aro ga fangani 128 fangoi dro 128 fangani ba 128 fangani du matung de ngo siga minus minus se plus se ngo minus 4 ni plus 1 lai se adu na minus se plus se minus oirani du na answer si kya hogani sigi minus 3 oirani ba sila apa? Sila ko mayam. Aji makha je som tawra ge amuk. Kai keno khang isinang siga yengo. Si makha se ngo si makha kamai taw bani yengo. 85 minus 125 into minus 3 lebra. Lai ko akhoni ke to bani 85 thamani duga lemho masing se si equate to wirani ba. 85 iro 85 wirani ko adu matung da yego minus 125 into minus 3 to butar gadi. Nang masing do hana minus tawro 125 into 3 tawri kya phangani 5 3 ja 15 5 1 in hen ko 12 3 ja 36 36 plus 1 37 la ani sile raba du matung da yong poram khanga da bai ba koina
sigi number se yung integer ni minus 3 laibra lai somda so minus 120 laibra lai karigumba number ni ma multiplication to buta ragadi magi sign du to gani ba ko magi sign du ko to gani minus 7 minus kai phangani na plus phangoidro du na magi sign se mai man kai lakani plus lakani gyan tarang mani khalli hauji ani mak plus buta 375 plus 85 to buta ragadi nang kya phangani 460 phangani ba aduna 460 sina achumba answer oirani haibadi b na yai phare ko मैम ज्ञान तारंग मनी खाली ये कमाई लाई नो खिल्लो रो हाँ उनजे लगा खिल्लो रो बा इधर बाहर दे मैसेज कमेंट का डिलीट हो गए खिल्लो रहा है बता ओके नेक्स्ट कम ऑन नेक्स्ट चला से हम नेक्स्ट सिगला इरे नेक्स्ट से हम सी क्वेश्चन से हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्वेश्चन नहीं को रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्वेश्चन नहीं है को Sumai lakani bang ni berida. Sumai na lakani ko si di no SSC na te ko SSC level ki exam na te bang ni berida di. Duna question se line lakani ba. Toro si try toro amo. Try to biro mayam. Next sale toro. Asa kya thoko ni aro. क्वेश्चन से कलर तो चेंज तौसे सेंद्रे हौजिति चेंज तौब यारोय को सिगिसे मथंगी क्लास ता अतोब मचुदे तौरग पुरके को अतोब मचुदे तौरग पुरके अदुंगा सिगिदि ओ यारोय बसिगिसे सि मसागी मचुनी बा इन चेंज तौनी तौब यारोय को सिगिसे आइन क्वेश्चन सेम मतमदा सि मचुदे सेम खिबा दुननी बा तौरो दो मैम सि क्वेश्चन से ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 3 को डी थोय आइबा अमगी डी लाखरे देखो डी लाख रहे हैं मगी yung ko no ni khanga da bayu bo siga yang sigi question asi kai no ratio and proportion haina leba chapter du dugai pire ni ba akhoi ni kari gumba yang aina harage a is to b haib ta argani sigi se kamai b agani sigi se khoina a by b sumai b agani ba sigi mana ni ba artha do ani mung si mana ni ba gyan ta bra a is to b haibadi a by b hari ni ba ko adu oi ba ta argani sigi p ri sing se ngong kai no p se 5x minus 2y b bra p ba ko 5x minus 2y thoni aina 5x minus 2y thoge aduga is 2 kai p x minus y b bra p ba ko sigi si makhala ani do ba ta argani gyan ta rangoni khali x minus y ko adu madun equals to p bra equals to p re equals to p ro aduga mathang yang right side ta kai lege 9 is to 17 lai bra si kamai la ani duri 9 by 17 la oidro la kani ba si le ra ba si le re ko hauji ko hauji sumai har ge ko som da le re a by b equals to som da le re right side ta x by y sumai le re ba ko sigi se aina kai do bi ai sigi makha se cross multiplication do bi ai ba ko cross multiplication abdi a sina y la y ga purinerar ni b na x ka purinerar ni ba abdi a y equals to b x la kani si kai ai khoina cross multiplication ai ba ko kai ai khoina cross multiplication ai ba ko multiplication yang tarang mani khali myam natraga nang sigi se sumaina na nang na amuka ingo da hangeng khalo ba sir sumai hangen sir bx sina oirom da lerega ay sina yedom da lebi yaro sir yagani mogi side cho hongdok pu yai kai ma kai leite ko bx equals to ay sumai ira su yagani ba sumai ani mak se yagani ko ado ba taraga di ngo siga lao ji question lao myam 15 mathak ta lagi oirom da 15x minus 2y leibra lei adu ye lom da makha ka lagi 17 leibra ani mak se mali lai tawro 17 ne ngo 17 into 5 la oidra 70 hai di ai sumai ta ge ko ham gi se yo yan ta phe ni nga 17 na kana do no multiply to do si 5x minus 2y da sumai la ni ko equal to la ni adu matum 9 na mu kana da ko ni 9 si yo ye lom da mathak ta leibra lei ko adu ta di ye lom da mathak ta leiba ni na ma kai do ko ni oirom da makha leiba inom do duga multiply to gani ba hai badi sumai la ni 9 into x minus y la ni ba yan tarang mani khali si le ko hauji mu 17 into
5 tawro kya bangani 17 into 5 kya bangani na 85 bangani ba 85 x la ani ko minus 17 into 2 natra kya bangani 34 bangani ba 34 y equals to som da yung 9 into x la ibra lai 9x la ani dudi 9 into y la ibra 9y la ani ko y gi mang da kai sign lai minus sign lai duna 9 into y 9y la ani duga 9y si mang da kai la kani minus sign la kani ba kani mo y si mang da plus lai ram ta ga di 9y la ga 9y si mang kai la kani plus la kani du khang lu ko hꯧji yang usigi makha tau thau tar ga di khoi ne mo ke do gani mana ba sing do yang som da 85x lai bra oirom da lai ba ko 85x se do ye rom da ka lai 9x lai ba ani mak se pur ga sayam thambi gani ba khoina khoi ne kari hari 9x ka 85x ga mi ni lawro du ga 34y se ga 9y se ga san ni lawro san jina masagi ke do gani ye rom do gera oirom do gera pur ga pun thambi gani du ga mi si so du mai na pur ga pun thambi gani ba kya ta mani khali ko hꯧji aina haira 85x ga 9x ga punna thamasi ram khamda 85x yung oirom da laibra dum lai ma si dang khalo ro thamasi ba ko 9x ga rom da lai ga yelom da laibra ma si pura ni oirom da pura pata ga di mang sign di che so khari ba ko 9x lai ram bani na minus 9x la ani ba ko equals to ko som de ko minus 9y lem ho bra som da lem ho minus 9y la ani siga adu madun de ko minus 34 se minus 34y se pukhi ta ga di kai la kani plus 34y la ani ba sumaina ko hojik makha se ko equate to utar ga di ko makha som to rage yung 85x minus kaino se lai se 9x natra kya phangani se ki se minus to utar ga di 5 am chakharni 4 am chakharni adu di 76 la ani ko 76x adu matum da som ga lai ga ni ngo minus se minus 9y plus 34y lai ko adu tari minus se plus se minus ni phoi punam khangi 34 se ga nang 9 से minus sau bata ragadi 25 la ani ba kaino yi se 25 yi ge to ga 35 yi salam se kaino to se 25 y la ani ko si le raba hoji emu kai do ni aina variable sing do si ke khanga da bai bo number si ka ya koina number se 76 si ka ya gani constant ni ya gani 25 si ka ya gani constant ni ya gani ba ko x ka y ka si ka ya gani koina si ki letter ni na si ki se koina just variable ni ha gani ba ko hoji ego x se som thamoro दुगा हाई लेटर सिंग दुगा दंगनी वेरिएबल सिंग दुगा दंगनी साइड am thangmani constant सिंग साइड am thangmani ba hauji ang x thamo thamaba duga y se puro na ina haire puro moi side am thamdori ni dugi puro na ina y se haire y se puro haire y se ma ham le kai doga lai ma se y se 25 da yang 25 y haibadi kai 25 into y haire ne ba haibadi y se na 25 da puri ne ga lai haibadi multiplication tar lai haiba ko adu si adu e tar ga di y se aina side adu puro tar ga di kai doga ni mana मासे एरम द लेब्रा लाइको ओरम द पुरक पतार गादी ओरम द लाइरिबा नंबर दुगा डिवाइड तौरनी बा डिवाइड हाइबदी x by y समाय लानी बा ज्ञान तावरा मैम ज्ञान ताइको अदु मतुन देगो सोम द नंबर से नंबर 25 ले मवी हजि आइना x से कोएफिशिएंट को हाइबदी 76 पुगी पतार गादी 25 की मखा लानी बा समायना ज्ञान तारंग मनी खली मैम ज्ञान तारंग मनी खली को ज्ञान ताब्रा मैम हौजी एगो सी फोदी नो ज्ञान तारंगनी को अदो मखा दो आई सी मुथल लगे दुगो सम तक आगे मो सिगा लेपो ngahak siga lepo nang ngasai tawrai du hafeti koire duna siga mu lepa se ba khoi ni tawdro lampi ga sang cha di ngam lep thok ni sa ga sang sang hon do ngak awasa ida do maina ina noi awasa ro siga na siga awasa le ko noi bu awasa la matung da ina kari hari number 25 76 lai bra lai ko ani mak se ni kari hari magi lowest term da puthwa ya haibadi ma se kakna ba yaram ba tar ga di kai da goni khoi na kakna ga ne ba for example aina haire ko noi da aina haire 24 nang 25 by 76 lai phang ba se siga si kaw thok ro nga ki aina haire nang phang ni se 24 by aina haire kai ai ge sumai lower se ko 24 by 12 sumai lai ren khalo ba wakhan da khalo ba nga ko sigi se sumai lai ren khalo ba si sumai lai ram ta ga si kakna ba ya roi tho ya ga ni ba se kakna ba ta ga di yang se siga yego 6 2 12 6 4 ja 24 amuk kakna ba ya ga ni ba 2 2 4 sorry 2 1 2 2 2 4 nang kakna ba ya ga ni ba kakna ba ya ba ta ga di kakna ga ni ba siga kakna ba ya ga dre yego 25 by 76 se yang atop number tak pa ya ga dra ma se tak pa ya roi ba ko tak pa ya roi
मथकी नंबर से कहीं 25 25 से 5 चली को 5 चली मखागी नंबर से कहीं 76 76 5 चप्रो 5 टेबल 76 फंगद्रो फंगोयेबको हाइबदी सुगुम मदांगदा कक्नबा यादबा तारगदी अखोइना सिगा लेपकनियेबा लेपनिको हजि लेपगैदबनी x की वैल्यू y नि लौगनी हाकी y की वैल्यू 76 नि लौगनी अदुगो पीरिबा येगो पीरिबा कइनो माना येगो फाइंड द वैल्यू ऑफ 9x by 13y हाइब्रा सिगी पुथोनो होनगनी अखोइना 9x by 13y सिगा गैदबनी अखोइना हाकी हजि x की वैल्यू से 25 नि लौगनी y की वैल्यू से 76 नि लौगनीबा अदुगो सिगा हाचलगा पुथोगनीबको नाम ग्यान तारकमनी खल्ली येगो हजि येगो 9 into को x की क्या फंगे नंगा सा येगो सिगा 20 या फंगब्रा 25 लाएको दुनी 25 हापिरनीबको अदु मतुंग 13 into को y से क्या फंगे नंग y 76 फंगेबा 13 into 76 लानी सिगिसे मल्टीप्लाई तौथोसे कोइ येगो 9 मथकी से तौरको मथकी 9 9 5 से क्या नो 45 4 in hand 9 2 जा 18 18 plus 4 18 plus 4 तो बता रगनी 18 plus 4 तो बता 4 तो बता रगनी 225 लानी कहीं नो ऐसी ताई को ताई ओके सिले रबा मैम दोमाइना सेम सिगी से 13 का 76 का से मल्टीप्लाई तौरो यो 13 into 76 लाइब्रा सिगी से तो बता रगनी क्या फंगनी ना क्या फंगनी 13 31 36 78 लेरबा 36 का 78 7 इन है को 13 37 नतर 37 91 91 plus 7 98 लानी को हाई 98 फंगनी है सिले रबा सिले रे हजि सी अमो येबो कइदगनी अखोइना कक्नबा यारगदी कक्नबा याबा तारगदी कक्नगनी है अखोइना सिगी से सिगी नंबर से अहामदा लासे अखोइना 3 नि यागद्रा मासे येंग मथकी नंबर से प्लस तौरो पुना 5 plus 2 plus 2 4 5 plus 4 तो बता रगदी 9 फंगे 93 नि याई मखा मु लाओ 9 plus येंगो 8 2 just 16 16 plus 9 16 plus 9 तो बता रगदी 24 फंगनी 24 से जो 3 नि यागनी हाबी 3 ककु यागनी सिगी से 3 7 या 21 3 5 या 15 लानी दु मतुंग 3 3 या 9 3 2 या 6 3 3 या 9 3 3 2 या 6 28 लाएको 28 लाख बता 3 नि यादे को 3 नि यादे 25 लाखनी चुमी 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 25 अदु तारगनी 3 नि यारोय से सिगी से 3 नि यारोय को मैम क्या फंगबदो 225 by 998 नि को हौजेगो कइनो हाइसि ऑप्शन द आंसर यावदे हाइबको ऑप्शन द यावद्रगदी सी आंसर थोकनी खल्ली अदुदि मखा से कक्नबु यारमरो सिगी से तुम सी ओइनि खल्ली को कइनो हाइसि नोगी अमता फाके कमेंट से ऑप्शन द यावदे आंसर को अदुदि सी ओइरनी आंसर से सी मखा कक्नबु यारोय खल्ली को सी मखा कक्नबु यारोय करिगुंबा इदन सिगी से मखादा 999 पिरम बतारगदी खल्लो 999 पिरम में खल्लो हाइबदी 225 मखा 99 लेरम बतारगदी सिगी 3 ककु याइदना यागनी मागी लोएस्ट टर्म पुथो लोएस्ट टर्म दो पुथो यागनी को मागी लोएस्ट वैल्यू पुथो यागनी दो सी ओइरबनीना सी कक्नबु यादे दुना तुम सिगा सिगी से आंसर ओइरनी आंसर हाइबदी 225 by 998 सिगी से आंसर ओइरनी याम ज्ञान तारंगनी खल्ली ज्ञान तारदी तारेना हाइबिरो कमेंट दा अदुगा मथन क्वेश्चन ट्राई तौरसे सी फोदी ज्ञान तारेदना मैम मरक मरक ऑप्शन सिसु लानबो यावेबको ओके नेक्स्ट तौरसे को मैम सिगे लेरे सी ट्राई तौरो सिगी से कइनो LCM अमसुंग HCF हाइन लेबो कइनो दो चैप्टर दो दुगैनी पिरे से सी क्वेश्चन से HCF LCM हाइन लेबो चैप्टर नि चैप्टर दी HCF LCM मा लेरोय को सिगी से फगे न लाकनी नंबर सिस्टम न चनगनी सिगी से नंबर सिस्टम हाइन अचौ चैप्टर अम लै दुगो चनगनी दुगी क्वेश्चन नि सिगी से ट्राई तौरो मैम ट्राई तौरो दुगा इता आगे नो यान ट्राई तौरो कइनो आइसी the LCM of two numbers is 15 times their HCF ko the sum of their LCM and HCF is 112 if one of the number is 49 then the other number is ko atopa number putho aire
number amadi pire noida aduga atopa number du putho haire bako myam gyan tarang mani si question sidi alu bu question ate aina noida explain to bagi mathau ta roi bako d thoi sanjuki d lakhre ko answer se sanjuki d lakhre yangu kai no the LCM of two number is the LCM of two numbers number ani LCM se 15 times their ICF mangi ICF tagi 15 times ne chawi hai bako adu taragadi suppose aina yango akhoi x law ta warse bako ICF se suppose aina hairo x ni law rank khalo bako adu taradi mangi LCM the question the question ki aham se ne se paro mayam kaya hagi yangu siga the LCM of two number is 15 times their ICF hai bako LCM se kayo gani hari ba LCM ko is lakra is se akhoi ne met ta kai dogani equals to इसकी मौत इक्वल्स टू सिंगनी महु सिंगनी बको अदु मतुंग देखो 15 टाइम्स लाक्रा टाइम्स हाबि मल्टीप्लिकेशन इनटू को आईसीएफ से कानी लौरे आइना x नि लौरे हाबि 15 into x आकनी हाबि क्या फंगनी सिगी 15x फंगनी बना नाकी एलसीएम से क्या फंगनी 15x फंगनी बको अदु मतुंग दगी कई हाय मथंग क्वेश्चन लाओ द सम ऑफ द एलसीएम एंड आईसीएफ इज 112 को हाबि एलसीएम गा आईसीएफ गाड़ी मसे कोइन प्लस तो बि बता रगदी क्या फंगनी हाबा 112 फंगनी हाबा अदु वेब तारगदी सिगे यमो अखोइन अंगांग ओरिङाइ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सुमाइगा पीरगे तौद्रो हारे सिजु पीरगे नो ज्ञान तानिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हारे को इना क्वेश्चन की मतुंग इना को आईसीएफ क्या फंगे x फंगे एलसीएम क्या फंगे 15x फंगे अनि मक्से अखोइना प्लस तौब तारगदी क्या फंगनी हाइबा 112 फंगनी हाइबा हौजी अनि मक्से यमो अमने x नि अमने 15x नि अनि मक्से प्लस तौब यारोद्रो यागनी ऑब्वियसली यागनी को 15x plus x तौब तारगदी 16x फंगनी इक्वल्स टू 112 लानी बा ज्ञान ताब्रा मैम सिगी से येगो x से थमरो अदुगा 16 से पुब तारगदी 112 बाय कै लागनी 16 लानी सिगी से आइना डिवाइड तौब तारगदी क्या फंगनी 7 टाइम्स सकनी बको 16 into 7 क्या फंगनी 112 फंगनी बा हाइबदी सिगे कै फंगे यंगुना x की वैल्यू फंगाबा x की वैल्यू फंगे हा x से क्या फंगे 7 फंगे को 7 फंगे अदु मतुन कै हारी if one of the number is 49 then the other number is को अतोब नंबर दु पुथवाए बा सिगे यंगो सिगे देनम तौ बाहर लाओ संदल लसी x क्या फंगे नंग x 7 फंगब्रा हाइबदी x क्या फंगे नंग 7 फंगे को अदु मतुंदा LCM से कइनो 15x नत्रा अदु दी क्या लाकनी सिगे से 15 into 7 लाओइद्रो लाकनी बा क्या फंगनी सिगे 105 फंगनी को 105 फंगबा 105 फंगे हाइदी ICF सिने 7 फंगे LCM सिने कई फंगे 105 फंगे बको अदु मतुंदा मखा लाओ if one of the number is 49 हारे कईगुम नंबर में 49 होता रगदी the other number is क्या होगनी हंगी हाइबदी यंगो सिगे यंगो ICF लेरे को अदु LCM लेरे बा हाइबदी ICF से नंबर अनी दुगी को नंबर अनी दुगी ICF ने 7 फंगी से होइना अदु मतुंदा LCM सिसे LCM 105 फंगब्रा नंबर अनी दुगी LCM ने हौजी पुथुक तौरसि नंबर अमदि पिरमे माना क्या पिरमगे 49 पिरमे बा अदु अतोब खंगदबन मसिंगो अदु पुथुक तौरिने बा सारा ताकपसे फजन ज्ञान ताई काउखीबा कया निंगसिंगी अदुना सारगी लाइफ लाकवदा थैंक यू वाखन से नुआइरे दुमान को कमेंट तौरबसे अदु यंग मखा लासी को हजि मखा लाप तारगदी अखोइने यंगो आईसीएफ एलसीएम सिगी सी चैप्टर सिदा अखोइने फॉर्मूला फंगनी बको फॉर्मूला कै फंगनी फॉर्मूला से कैनो LCM into ICF को equals to क्या माना निसे product of the two numbers है क्या नहीं है product of the two numbers को हाँ भी दिवन numbers अनी दो अखोई ना करीब multiply तो बता रहा दी ICF LCM दुगी multiply तो उनका फंगदोरे बन number दो सब माना नहीं है रिबा यां तारंग मनी खली में हमको अदुना कहीं दो कोनी अखोई ना सिगे यंगो object therefore LCM into ICF LCM का ICF क्या फंगे ना यंगो ICF LCM क्या फंगे 105 फंगब्रा 105 लानी बको into ICF क्या फंगे 7 फंगब्रा 7 झापी रो दो equals to product of the two numbers हाबी नंबर अनी दुगी multiplication हाई बको नंबर अनी दुदा अमदी क्या पिरा मगे माना 49 पीरे बको 49 अतो बा नंबर तो खंगब्रा खंगदे बको खंगदबनी ना इना जस्ट वखंदा हाइरे किनो तो वना नंगी x की मिंग को नंगी x की मिंगी अहोब लेटर दो दु इसलोना क्या दावरो में suppose ai na re s na hoge na ko s si dum isan le ba s se kai no s si khang da ma sing du ni ba ko s isan le ina haji si o ta ra ga di ngo 49 se s pu thok ta ra ga di ko s se pu thok ta ra ga di la ga ni 105 into 7 la ni 49 se som oi rom ja khar ni ba makha la ni 49 equals to s la ni si yong kak na ro na ji 7 na 7 times chalo idro se 7 times ka ni 7 7 ja 49 haji 7 na si ke no ka o kya la ga ni 7 1 7 15 times pang ni ba
आंसर क्या होगा डी होगा नहीं को आंसर से डी होगा नहीं डी ना चुम आंसर होगा नहीं हाबी डी ने याय फरे को सारगी x से s ना हौबरो नते नते हौदे काई दी वानो आई दुमी सल्लिनी को नोय दुमाय हारकनु को नोय दुमाय हारकनु आई दुम क्लास से नुमाय हानगे तौरिनी अदो हामसु वाथी वरेन तौ मथौ ताई को फागी फागी सु तौ मथौ ताई नत्रदि नोय सु बोरो रकनिबा को गाय मै तुमनिंग बो यावकनिबा को दु दु ना नुमाय हानसि नोगी माइथोंग दो नोफेक का तौरगा लाइक तम मदु क्लास यावबसे दु नुमाय नि खल्ली दुगिनि आई तौरिदो नोय दुमाय खाइजलकनु को एंगोंदा खाइरकनु एंगोंदा अदो ग्यान तारबे एंगो मयाम ग्यान तारबे एंगो मयाम सारगी x तौरि इसे को से मथंग क्वेश्चन लासी को मैम सी ज्ञान तारामनी खली को मथंग क्वेश्चन लासी सी कइनो ए बस ट्रेवल फ्रॉम station P to station Q at a speed of 70 km/h and from Q to station P at a speed of 90 km/h. What is the average speed of the bus during the entire journey ko si di angam puno ngam mani khali mamang mamang dang ni bi thaki bising di ngam mani khali ko si gise tawro si gise अखोगी स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस है लेबदो दुगी चैप्टर दुगी नेबा पिरे से स्पीड चैप्टर ममिंग दुसा आरगे टाइम एंड डिस्टेंस को सिगै नि क्वेश्चन लाई से सिगी से नंग येंगो नंग स्कूल तमी हाय दे क्लास अखोगी क्लास 7 दिगे दुम यावबनी को साइंस सु यावबनी दुई अदुम मैथ्स सु यावबनी बा तरो सिगी से कइनो पुथवाई से एवरेज स्पीड नेबा को एवरेज स्पीड की फार्मूला बा लेबनी दु फार्मूला दो पारगदी आंसर से थोनी बा को तरो मैम B लाखरे को B लाखरे मगी B ने याय फरे बैंकर्स SK आईडी को मागी B लाखरे सर RPF की क्लास तो होय यागद्रा होय तौरगनी अखोगी MD सरना अनुभव हौरनी आइबनी बेस RPF की अदो नोय दुगो यावबो यागनी बको B लाखरे को मी एनी की B लाखरे खुलाकपंग की सु B लाखरे B ना चुमनी तो दिनो एनी लाबनी ना यंग को सिका अखोइने खंगदबा हाइबु कइनो अखोइने खंगदबा हाइबु क्वेश्चन से सि पाथोगा क्वेश्चन करी हाइरि हाइबदो दु खंगफम थोइए बा हामबगी यंग दा ए बस ट्रेवल को बस अमा कइदोइ ट्रेवल हाइबदी बस अमा ट्रेवल तोइ मासे करम स्टेशन दगी P दगी Q फोबो तोइए बा आइना हाम कइदोगनी आइना स्टेशन अमा से P नि लवरने बा वखंद दुगो दा कइनो कंस्ट्रक्शन तोगनी बा सोम दसु Q अमा लइरे खलो आइना स्टेशन अमा कइगोइ Q ने बा अनि सिगी this ani se aina just locate ore ba ko magi point aina kari ari point P se station amani lawre point Q se station amani lawre ba ko adu do kari gyum ba aina haire ko noida sumai haire ba aina P dagi Q phobo chapa se duga Q dagi P phobo lak se sigi distance se ngo manaroidro sigi distance ma obviously managani ba haibali distance se sumai thoge ko distance kay oina laigani distance change oiroeba ko distance constant oigani ba ko distance constant oigani star mark tawar thamu ko distance constant oigani ko distance change oiroeba ko nangna P dagi Q phobo chakera Q dagi P phobo chakera tum distance constant oigani ma change oiroeba ko haibadi P dagi Q obo se wakhanda khalo 50 km dina ko dum madu Q dagi P phobo lakba dar ga so dum 50 km oigani 60 oiroeba ko gyan tarangani khale myam aduni ene change oi rai se adu hauji yengo sumaina karigumba constant se sorry distance constant leram taraga di ko distance constant leram taraga di akoina average speed se puthopu matam da formula am lei du formula du pangani ba ko formula am lei du formula du pangani average speed puthopu a vg har ko ine average speed puthopu taraga di formula se kai lakani sab fi kai lakani sumai 2x y divided by x plus y lei ko noi nam ko ingon da haire sir sigal na easily se 2xy divided by x plus y is x na kaino y na kaino khoi gyan ta dre am ta habi ro haire noi ko ai kai ga ni duga x side aham chakhi ba speed tu kya no ego 70 na dra 70 ni ba first speed to x ni logani ba y sina second ani so speed tu ni logani ba gyan ta ba ai haire noi da aham chakhi ba speed se 70 km/h ni adu di x ki mahuta kai lagani 70 lagani ba duga question su yemu ani so speed kya pige 90 km/h pi bra adu tar ga lagani ani so speed y mahum kai lagani 90 lagani ba gyan tarangoni khali ko mayam adu sigan nang just mahut chin biro tu la ani
2 into ko x ki kya pige mana ahan ba speed si kya no piri se 70 natro 70 la ani ba into y kya pige y 90 bibra 90 la ani akhara 70 plus akoina 90 do utara gadi kya pangani 160 phangani ba si le ba si le re hauji ong tak na ro ba noi siga yango 0 amaga 0 amari ka mang kharni mang kharba mang khre 2 8 ja 16 la ani ko hauji yango ei so ke si se noi gyan ta ba heninga 70 into 9 le re siga adu matungna makhar kai lege makhar kai phange kak na matungda 8 phangbra 8 phange ba hauji si amu yango 2 ni ai dana 2 4 ja 8 2 3 ja 6 2 5 ja 10 hai ba yango siga phangani 35 into 9 divided by 4 la ani basi mahak makha se kakna ba ya gadra kakna ba ya roi du gini siga man decimal answer pi rei si ko akhoi na sigi se si au muthala ko mayam aham si chandre du gini muthala si amu hauji yango ko mathakta kana kana lege 35 into 9 leibra leiba tar ga ani mase multiplication to biro nang na 9 5 ja 45 4 in hand 9 3 ja 27 27 plus 3 31 lani 31 5 divided by 4 lani sigi se nang divide to buta ga di keno la ga ni decimal la ga ni bo ha 31 leibra do ta ga di ngo kya chakani 4 7 ja 28 4 8 32 32 di chawre tana adu 7 lawani 4 7 ja 20 lani ba 20 do ta ga di 31 dari 28 se minus of ta ga kya phangni 3 phangoi ra 3 ga di 5 ga mun kullo kya phangni 35 oira ba 35 oira bani namu kai lagani amuka 4 8 ja 32 lakani bhaji ang 7 8 phanga banang option de ngo hoji option la ba option se ngo option a lawro 7 5 ma howi ma se option b kai nawi 7 8 na howi ba nang phangi si se ngo 7 8 natra makha divide to bugi mathau ta de ba khoi ko aduna option b se chummani ba yan taramani khali ko habidi answer kai ogani 78 nang divide 4 nang tha agi wa se tha jragadi nang nayum da sana divide to hoye mutum thokani si se 78.75 kilometer per hour si thokani ba yan taramani khali myam lai lai bani ko formula based question ni sigi se ado mayam go gyan taramani khali sigi question ase aduna mathang question da khoi la si ko siga lai re mathang question se sigi so simplification ni toro mayam try toro ai question se pa thoro ge ko -4 by 7 du matung da divided se ithoge siga siga ithoge -4 by 7 marka divide sign le re ko division sign le re 1 by 12 siga so division sign le re minus 4 by 5 into second bracket open -2 minus minus 2 by 7 ni ko si makha di ai ya dre ba am phu ri jel lo re se sini ko question je gyan tarang mani khali myam question je gyan ta ba tar ga di toro ne khai ro si su amuk question ji gi kai no ai si b thoi ai si kam mano b thoi ai si sigi di b thoi ko sigi b thoi sigi se option a c natraga d ahum dagi ama thokani ko b thoi ko sigi b thoi myam sigi se try toro myam b kamai thoi no toro myam toro tauribo noibo si lai hai ba ko sanjuki si la khare sanjuk ni yai phare ngasi di sanjuk se ni kai dawani khangbra magi mangna chalaga award pi ga gift pi ga la ga ni ngasi
अतई नी कई तौखरगे पन्ना लेखरबो यंगो से इताक हौरगे को नोय आंसर लाक्ट्रबनी इताक हौरगे सिगे यंगो अहान पी सि कइनो -4/7 divided by 1/12 पी को सिगी से अइना यंगो सोमदा हाइरे a by b divided by x by y लेरे को सिगी से लौरोबो को सिगी से अइना करी हाइरी अइना हाइरे अमसु सी लाए को अइना हाइरे सिगी मरक्ता लेबा डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन ओंथो हाइरे बाइना अदु तारगदी मल्टीप्लिकेशन अइना हाइरे ओंथोना अदर लौरो आइगी x तो ना हाइरे खलो सिगी डिवीजन की साइन से केनो तो वन मल्टीप्लिकेशन ओथो ना इन हारे फारे नुआइत्रे बा माना हारे नुआइबित्रे को आइन ओथोए बको ओथोपु तारगदी मनिंग दले होरिबा टर्म से x by y लेब्रा सिगी से उल्टा ओखरने बा हाइबदि आइगे मागे हानगी वारी दो आइगे मागे हाने वारी दो दुमाइन ले रोय बको ज्ञान तारंगनी खली a by b into y by x लाकनी समाइना अदु ओइबा तारगदी सिगे करी खंगबा मी को सिगी से यंगो -4/7 नतर लेसे को अदु मतुन कई ले डिवीजन की साइन पीरे सिंबल पीरे अदु अइना क्रॉस तो ओंथोनी मो हाइबदि मल्टीप्लिकेशन ओनिंग तारगदी माइ मनिंग द लाइव नंबर को 1/12 से उल्टा चखरने बा हाइबदि 12/1 ला अनि मखादा 1 सु इरगे अखोइने मो मेतो मदम मखादा डिनोमिनेटर द 1 से इगंदे को बट नोय खंगनिंगा इरगे को इरबनी अइना चलो ऑल ऑफ दे कनाम हाइनिंग बाय जनी इरे को सि लेरेदना हौजे यंगो सिगा यंगो सिगा ब्रैकेट से ब्रैकेट अहुम पीब्रा पी को फर्स्ट ब्रैकेट पीरे सेकंड ब्रैकेट पीरे थर्ड ब्रैकेट पीरे अदु तारगदी कितोगनी अखोइना फर्स्ट ब्रैकेट से याना थुवाइना होनगनी बा होनबा नते डाइरेक्ट थुवाइगनी वारी लोरे थुवाइगनी को हाइबदि फर्स्ट ब्रैकेट मंग लेबसिंदो हान तो थोगनी बा कई लागनी यंगो -4/5 सिगिदि कोन तौगनी हजि थमो ngaki into को -2 अदु मदम कई ले यंगो -2 -2/7 लेब्रा लेको सिगिसि फर्स्ट ब्रैकेट मंग लेबनी कई तौगनी अखोइना -2 से दु -2 लानी अदु मदम -से प्लस 1 थरनी अदुगा 2/7 लानी ज्ञान तारंगमनी खली मैम सिनी को सिगला आबा सिगला को हजि मखा येंगसि मखा से तौबा तारगदी येंगो सिगिसे फरे सिगिसे तौथो हाना -4/7 into 12/1 लेबसे सि तौथो हाना क्या फंगनी येंगो -4 into 12 तौबा तारगदी क्या फंगनी नंग -14 लानी अब मखा कई लाकनी 7 into 1 just 7 लानी को हजि डिवाइड ता सॉरी डिवाइड पीरे अदु मतुन देगो मथंग इसी लाओ सोमदा फर्स्ट ब्रैकेट मनंग कना कना लई येंगो -2 plus 2/7 लेब्रा सी तौथो क्या लाकनी सिगिसे तौथोप तारगदी को सिगिसे इन हाय येंगो सुमाइन हायरगे मखा इथोगे -2 plus 2/7 नतर लेसे येंगो सिनी बको अदु ओइबा तारगदी सिगिसे तौबा हितो मैम यारोंगनी बनो मरकसु दु मोय खल्लगनी ताइसे येंगो मखार कना लेगे हायरो मखार 7 लेब्रा 7 लेदु न कई तौगनी 7 आगनी आई पुसी चुपा चेंज ओइरो होंगोइना दुम 7 लेगनी मखार दुम 7 लेगनी लेरबा 7 अदु मदन साइड कना लेगे मदम तो कना लेगे -2 लेब्रा -2 ले अदु तागदी 7 सिना कई तौगनी अखोइना 7 सिना -2 सिदा मल्टीप्लाई तौगनी हाइबदी 7 into 2 क्या फंगनी नंग 7 2 जा 14 हाइबदी -14 फंगनी फंगबा अदु मदम देगो -7 2 जा 14 -14 फंगे हौजि प्लस पीरो अदुगा येंगो मथकी 2 से 2 लाकनी कई मरमिनो सिगी गसे 7 से सिगा 7 सिना डिवाइड तो तारगदी 1 फंगनी 1 दुना हौजि 2 सिदा मल्टीप्लाई तो तारगदी तुम 2 फंगनी बा सिगी से मखा तो थब तारगदी अखोइन क्या फंगनी सिगी से मखा तो थब तारगदी -12/7 फंगनी बको दुना से कई लाकनी -4/5 into -12/7 नत्रा 7 लानी सिनी को लाक्तौरसे अदु ओइबा तारगदी येंगो -48 लानी सिगा मखादा 7 लानी हौजि सिगी मनुंग थि येंगो माइनस से कइनो प्लस 4 into 12 क्या फंगनी 48 फंगनी 48 फंगोइद्रा फंगनी अदु मतु देंगो 5 into 7 क्या फंगनी नंग 38 फंगनी एबो सि लेरबा सि लाक्तौरिनी एबा सिगिसे सिगी येंगो लाक्तौरिबा नंबर से सिगी येंगो सिगी महुत कई लागनी सि लागनी एबा अदु सिगी येंगो सि मांगदा कई लेगे कई सिंबल लेगे डिवीजन लेत्रो डिवीजन लेबा डिवीजन से आइना रे मासे मल्टीप्लिकेशन ओनथोना मल्टीप्लिकेशन ओम तारगदी सिगी लेदि फंगिबा नंबर से मासे रेसिप्रोकल चखरनेबा हाइबदि मथक मखासे ओनथोखरनेबा मखार कान लेगे 35 लेब्रा 35 मरत लानी दुगा मथक कान लेगे 48 लेब्रा मासे मखा लानी ज्ञान तारंगमनी खली ज्ञान तारंगमनी को रॉकेट साइंस नते कोई अलुबा नते ज्ञान तारहम थोई को अदु एब तारगदी को मखादा 48 लेरे मथक 48 लेरे कक्न खरनेबा सिगिसे हजि 7 ना
35 क्या टाइम चकनी 5 टाइम चकनी आंसर क्या होरनी दुना माइनस ये मुसम माइनस लेमब्रा लेमी अदुना माइनस 5 नि होइदोरसे ऑप्शन दा 5 जो पीबनी नंग गयो माइनस को होदब तारगनी नंना अथुआ तौरगा 5 नि खलगा ऑप्शन डी पीब तारनी लागनी एबा आंसर क्या होगनी सी होइरनी एबा माइनस 5 होइगनी एबा को यान तारगनी खली म्याम माइनस 5 ने याय फरे को माइनस 5 नि अदु ज्ञान ताब्रा ताद्रा मुक्ता हाइबिरो कमेंट दा अदु मसन क्वेश्चन मुक्ता वर्सी म्याम ता कहीं ताऊ हाई सिबो ताई हाई बनी को अच्छा अच्छा ओके नतोम तरो ज्ञान तारी सिबो अतोब मीदी कई दौरगे नोई ताद्रबो ज्ञान तारी ताईना हाइबिरोदना से मथंग क्वेश्चन सिगा लेरे सिगा सि तौरो सिगी से ngasi क्लास को सिगी से ख्वाइदगी इंपोर्टेंट क्वेश्चन नि को मैम खंगे लो सि नोट तौसलो सिगी से इंपोर्टेंट क्वेश्चन नि तारे है को तारे को ताई सर खरा तीन बमवों लेत्रब कमाई तीन दो इनम दारंगे सिगी क्वेश्चन से नंग नंग खरम सी क्वेश्चन से नंगी एग्जाम चाम पिरकनी खनब्रो क्वेश्चन चाम पिरकनी रो पिरो एब क्वेश्चन से अम खतरी लाख तौर से तू माफी दो अमर तौबद नंग नंग कइनो आइसे तीन बखोप अरे भाई तीन बखोप नंग थीदन ले यागद्रो सी क्वेश्चन से फरे से नंग यम अतीन पामी हाइदो कमाई तीन हन दो इनो बम दारंगे सिगा अदुक चौबा एक्सप्रेशन से कतीन तौब याब्रो सिबो सी क्वेश्चन से नंग पहातनो बाई हाइगे नंगोंदा सी क्वेश्चन से एग्जाम अम खतरी लाख तौर से दुगो नंग मतम चंगे हाब क्या चंगनी मिनिट अहम मरी चंगे खल्लाओ को अदुम क्वेश्चन दुदी नंग परब तौब याइदना सी क्वेश्चन से तो लाख तौर एग्जाम दा नंग पाखलिदो अपंग नोइबो सिम्प्लिफिकेशन से कनो सिबु तीन तौब याब्रो सिम्प्लिफिकेशन से तीन तौब याब्राबा गधा ओइ दौरदना ई गारई को तौरो सी अमुक नोई से तौरो सी खने तौरो साउनु को साउनु दु मचिन नि थोखि बनी खबा साउगनु कनानो खंगद्रे सिम्प्लिफिकेशन से तीन भी यारोइबो को ज्ञान ताब्रा हाइदो सिम्प्लिफिकेशन से सी हाइदि मनंगु मतम मांखनिंगाइ नि एबा मतम मांखनिंगाइ नि दुगा प्लस माइनस अमा अमदा लाखनिंगाइ नि एबा सी कोइ से मई से साउ सर साउरे इरो साउरक्ते दा से तौरो मथन मु ट्राई तौरो मैम बिगिनर्स होइबैनि सा ngakpiyo hoi ngakpire ina ngakpire ai kesum khande da ai kesum khande ai su saudi sa saudi sir hoi sauganu ko ai se adu try toro sigi se sargi x ki mingna tobo hore yaure ai gi x to kai no gi ni khanga ba america gi ni ba toro question se toro na ngamari try toro kaino hai si question da yango there is a triangle in a semicircle amada triangle lei hai bako of radius 21 cm find the area in the semicircle excluding the triangle lo thado ga ko triangle lo thado ga phangi be area du kya no hangi ni ko do tawro myam se no gi no to bi rage ai diagram de thok ye pi rage ha ye diagram se mana semicircle hai bani na semicircle me thok ko myam semicircle me ye si ko semicircle lai re man besu mali pare mahal lagi ko sin no idum semicircle ni khalo triangle lu smile lai gani ko triangle lu smile lai gani yan tarang mani khale sigi aina p ni p re q p re siga r p re khalo ko du matung da sigi center ni lower si
center se aina haire o si center ni haire ko duga radius kya pige radius se radius ke sang baje kya pige radius ke sang baje 21 cm haire ba ko 21 cm haire si sudum radius oi roi dro oi gani si ke radius oi gani ko p dagi law ga o pho si radius oi gani sum dei thoge p o si sudum 21 cm oi gani ba ado mayam try toro sa profit and loss ki chapter se tau si hoi tau gani try toro mayam ai diagram do ek pi rawani siga diagram si enga dum na sana try toro mana puthawai se kaino khangbra mana puthawai se sigi semi circle siga triangle siga ko ani mak si thadoga phangba area bi si area sini puthawai do ai mark tawga thamge ko noida si area sini puthawai do triangle si yaw da bi da phangba area si ko si area sini puthawai se toro mayam kya thoke hai bi ro mayam ngamdrabo kai da horage pandrabo akhoi ke no du kai hai sanjuk tu kai jakhar ge man khrabo ma noi amna ko noi amana answer se pirak pa taraga di ai explain do ba horani ba ko ai ngai ni kanana pirak panu yingi ni ai amagi d la ya ba ko d oi pa taraga di d se chumoi d se langani ko answer se ai hai bi rage a b c ahom si gai amo oi gani ba ko adu try toro yenge kana ngami yenge angamba amadi soidama ki yawani ba si lai hai ba genius hai di duga answer di lana tawre nang ming di genius hai thamme duga answer la li si kai no duplicate genius oi di ra nang yung ko mayam la se si ko yang si ga la se yengo hauji yengo pot khra khangom thoi ko si gi question se taw jing mang da pot khra khang jelo ba ko kana gi no si la yai se si di la ngani ba ko yengo se si ga yengo ai sakala mi ye ko mayam sakala mi ye khalo sakal si ju pura kai no mo mo gre gi sakal si hauji sakal si ai center pi ne khalo akhoi mayam code khangi dana code khangi dana ko code khangbra mayam code khangbra muk tai bi ro mayam Rajia begam ki bilai Rajia ni ai fare ko B ni ba chum answer se code se ngo code hai badi code lama thamo ko hauji ngo ai kai dori sagalami ye matun kai dori ma sender se pi re ba hauji ai ne kari gum line ma sigai asumaina ma sender se thengal laga ching ba tar ga di ai na du ming thole A B hai re ba ko ani mak se hauji ai na kari hari A dagi laur ga B phob gi asang ba se kai ai koina sigi se diameter hai ba diameter khange ko mayam khange adu madung diameter ki tangkhai se kai yogani diameter ki tangkhai se radius ogani ba ko mayam hojik atop yango atop concept ma lao ai kari gum line ma chingne ba ko handang na kai dori line se center da thengandre ma hagi line se loro pq haina si pq ai ni ye line se center da thengbra mayam thengde ko thengdrabani na ma se khone kai gani code hai gani ba gyan ta bra line ma kari gum sakal am gi marung de ye aga ma sine kari gum ba center da thengda ba tar ga ye ko matam da adu kai gani khoina code hai gani ba du ni sem ko lai ko adu matung da kari gum ba CM lai re ko hojik makha da lak chage ko si body khang ani ma'am makha da lak chage si question si la ge question si kai da ko ni ngo khoi
question si ko question si haidi mana puthawai si kaino find the area in the semicircle excluding the triangle haidi semicircle si gi manung di yaw triangle si thado ga phangdori ba area du kya no hangini ba si question si koina si gi answer si puthoni ba tar ga ni kamai taw gani yong kamai taw gani du khallo ba akoina kari gumba semicircle si gi area puthoga duga adu matung de triangle si gi area puthoga semicircle gi area phangi ba area duga triangle gi phangi ba area du minus taw ba tar ga ni answer si phangoi dro phangani da phangoi dro yaning dra ma answer du hairo mu ta adu hana ta gi aini kari hairi semicircle si area si puthoga ko plus triangle gi area si puthoga aini kari gumba phangi ba area do dugai hairi semicircle gi phangi ba area dugai triangle gi area se minus to ki tar ga di lemho do riba area do akogi answer ogani naina haire ba adu mayam yaning dra adu hana ro adu question se makha chathara si noina ka im hairak tradi makha chatharo ngasi gi aisu ngakchau the ka ni ba hairo mayam yaning dra hairo yaningi sar aduni ba ko yaningani ba ko aram ba yawda bani yaningani okay adu eba ta gadi akhoi mayam gai togani aham da semicircle sigi area se hana puthogani ba ko semicircle sigi area puthogani dugi yemon question da so radius pi 21 cm pi ba ko adu eba ta gadi akhoi na semicircle circle gi formula se lawa hana circle gi formula se kaino pi r square natro area of a circle se kaino area of a circle se kaino pi r square ni ba adu nang half hybra sigi yemo sorry semicircle hybra semicircle se half ni dana adu eba ta gadi semicircle gi area se kai lakani pi r square by 2 lakani ba yan tabra area of smai thoge semicircle ithoge aina semicircle sigi formula se kai lakani pi r square by 2 lakani ko mayam hojik si oi bata gadi nang radius pi re question da aduna koi area se yama hamda subaina semicircle sigi zum aina sm hairage sorry sc hairage ko sc hairage semicircle hairage na ki khalo sigi area se puthoni bata gadi area puthoni bata gadi aina pi r square by 2 la ani ko hauji ngo pi value se nang 22 by 7 hap chalo la ani ko into r gi value se kya bi ke 21 bi bra 21 square ni dana adu di 21 se ani la ani 21 into 21 la ani 2 ma makha da gi yaure 2 su dum la ani siga hauji kakna ro sigi se ngo 7 na kakpa ya 7 3 21 2 11 times 22 la ani hauji ngo sige ke phangani 3 into 21 63 phangani 63 into 11 to utar gadi 63 into 11 to utar gadi kya phangani answer na 693 phangani ko 693 phangani angaba ange gyan ta bre ngo si hoba gyan ta bre ngo sidi alai bani ko hoji ngo triangle lak se ba mu gyan ta bra mu thai bi ro para matam se pung kya yorge 11 ta dore area of koi no ai khangni sir area of the semicircle ki area kya phange 693 square centimeter phange ba ko sigai thoge sigai thoge scr ko semicircle ki area se kya no 693 ni ba sile ba sile re ko hoji ngo ithoga thamye sigai na hoji ngo triangle la se mo mayam triangle la se ko mayam triangle se pi di triangle se kai triangle no hana khangdo kani ko ne ko pi di triangle se kai triangle no hana khangdo kani aina yengo hoji mayam da ina hairage sumaina aina haire sumain triangle ami ko triangle sigi aina kai dawri center su pire duga aina sigi chord am pire khalo duga siga soin chord am pire khalo ba gyan dabra mayam chord ani mak se mana gani ba chord ani mak ki asang ba se mana gani gyan dabra ina se chord ani mak ki asang ba se mana gani adu oi ba tar gadi ko khogi question gi khoi pi di question asigi diagram da la asi mayam
ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯗꯥꯏꯒ꯭ꯔꯥꯝꯗ ꯂꯥꯛꯑꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯁꯤꯒ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯁꯤꯒ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯁꯦꯃꯤ ꯁꯔꯀꯜ ꯌꯦꯛꯊꯣꯛꯑꯒꯦ ꯑꯩ ꯁꯦꯃꯤ ꯁꯔꯀꯜ ꯌꯦꯛꯑꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯇ꯭ꯔꯦꯡꯒꯜꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯅꯦꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯄꯤ ꯀ꯭ꯌꯨ ꯑꯥꯔ ꯍꯥꯏꯔꯒꯦꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯄꯤ ꯀ꯭ꯌꯨꯒ ꯄꯤ ꯑꯥꯔ ꯁꯤꯒ ꯁꯥꯡꯕ ꯃꯥꯟꯅꯒꯅꯤꯕ ꯄꯤ ꯀ꯭ꯌꯨꯒ ꯄꯤ ꯑꯥꯔꯒ ꯁꯥꯡꯕꯁꯦ ꯃꯥꯟꯅꯒꯅꯤ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯈꯪꯉꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯧꯔꯣ ꯄꯤ ꯀ꯭ꯌꯨ ꯑꯥꯔ ꯇ꯭ꯔꯦꯡꯒꯜꯁꯤꯒ ꯂꯧꯔꯣ ꯇ꯭ꯔꯦꯡꯒꯜꯁꯤꯒ ꯁꯥꯏꯠ ꯑꯅꯤ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯩ ꯇ꯭ꯔꯦꯡꯒꯜ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯁꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯡꯒꯜ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯇ꯭ꯔꯦꯡꯒꯜ ꯑꯃꯗ ꯁꯥꯏꯠ ꯑꯅꯤ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏ आइसोसेलेस ट्रेंगल हाइड्रो आइसोसेलेस ट्रेंगल हाइगनेबा लेरबसे सी लेरेको सी लेरे अदो ओइब तारगनी मासे आइसोसेलेस ट्रेंगल ओइरबनी मागी फॉर्मूला सिसो अतोब जनरल की ट्रेंगल दुगी फॉर्मूला दुग मानरोय बतोंगालानी खितंग हजि आइसोसेलेस ट्रेंगल ओइरबनी मागी फॉर्मूला से लाकनी सिगे यंगो आई सुमाई थोगे को एरिया ऑफ द ट्रेंगल हायरगे एरिया ऑफ द ट्रेंगल हायरगे को कई ट्रेंगल नो आइसोसेलेस ट्रेंगल नेबा आई जस्ट आईटी इन थारगे मफम चंद्रबनीना अदो ओइब तारदि मागी फॉर्मूला से लाकनी यंगो बेस इनटू हाइट by 2 लानेबा सिनिबा फॉर्मूला सिको अदो ओइब तारगनी बेस से यंगो सिगी ट्रेंगल सिगी यंगो बेस से कयोगनी QR ओइरोद्रो मागी बेस से कयोगनी बेस से आइना कई ओइनी हंगु तारगनी नंग कई हायनी ट्रेंगल सिगी बेस से QR नि हागनेबा QR से QO गी असंग बसी क्यानो 21 पीरे अदुगो OR गी असंग बसी क्यानो 21 पीरे अदो ओइब तारदि QR गी असंग बसी क्यागनी 21 plus 21 ओइरनीबा ज्ञान ताबरा मयाम 21 plus 21 होगनेबा हाइबदी क्या फंगनी नंग बेस से 42 फंगनेबा को 42 फंगनेबा जमाइन से ताउगे 42 फंगनी को इनटू हाइट से क्या होगनी यंगो हाइट से सिगी से यंगो हाइट से कइनो सिगा PO नेबा PO से हाइट ओइरोद्रो PO से हाइट होगनेबा आई जस्ट 90 सिगा 90 डिग्री की PO देना माबी से लगे चलो यान दारनीदना अदो PO सिगी वैल्यू पीब्रा क्वेश्चन द पी देबा अखोइ इसाना पुथोकरिनेबा PO से हम कई होगनी PO से सी कइनो सी सेमी सर्कल नत्रा सेमी सर्कल की मासे रेडियस अम ओइरोद्रो सिगा इन सेंटर ओइब तारगदी PO से कई होगनी मासु रेडियस अम ओइगनेबा अदो तारदी रेडियस की क्या पी वैल्यू से 21 पीद्रा अदुना हाइट से दुम 21 ओइरनेबा सी लेरबा मखारा दुम तु लानी यौ तुना को सिगी से 2 into क्या लागनी 21 लाओइद्रो हजि 21 into 21 क्या फंगनी नंग 441 फंगनेबा कगनरगा 441 फंगबा हाइबदी ट्रेंगल की एरिया से क्या फंगे नंग 441 स्क्वायर सेंटीमीटर फंगे दुगा सेमी सर्कल की एरिया से क्या फंगे 693 फंगेबा अदो ओइब तारगदी 693 से गई अखोइना 693 से गई को 441 से माइनस तब तारगदी क्या फंगनी आंसर से 3 दगी 1 चलडी 2 लानी 9 दगी 4 चलडी 5 लानी 6 दगी 4 चलडी 2 लानी 250 तो यावरेगो आंसर दा यावरेगो ऑप्शन नंबर बी यावरेगो बी ना याई फरनी को यान तारगनी खली म्याम हजि नंग नग यंगो सी कंक्लूजन दो आई सुमाई थोके नोना यंगो सी बोडी ज्ञान ताब्रा ताद्रा उन थाबिरो वाना कई मखा से कनाम कई हायरक लाखिद्रे कई दौरगे बो कई दौरगे खंगे खोले कनाम हायरक लाखिद्रे तारे सर ओके ओके तारादी ओके को क्या तारांगमनी खल्ली अदो सिगी से सी क्वेश्चन से नोइना केना तो निंजिंग निंगाई को निंजिंग निंगाई ज्ञान तारांगमनी खल्ली को मैम ज्ञान तारांगमनी एबा अदो सी क्वेश्चन से यंग निंजिंग निंगाई नोइना जस्ट सुमाइना नोट्स ता इथोको मतम जस्ट नोट तरो थमोबा सुमाइना एनबी थारो एनबी आई थारो पॉइंट टू बी नोटेड हायरनी को पॉइंट टू बी नोटेड हायरनी खंगाबा मैम अदो सुमाइन थारगा सिगी फॉर्मूला गे मागे अखोइना सिगी आंसर से पुथोको तारगदी केजोगनी अखोइना एरिया ऑफ सेमी सर्कल को एरिया ऑफ सेमी सर्कल एसी आरगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइ तौगे माइनस एरिया ऑफ ट्रेंगल तो तारगदी एरिया ऑफ ट्रेंगल तो तारगदी कई फंगनी कई फंगनी एरिया ऑफ कई नाइसी एक्सक्लूडिंग सुमाइ दो एक्सक्लूडिंग द ट्रेंगल सुमाइ इर थमोबको नोट की मची अमदा साइड अमदा इथोबा थमु सुमाइना एरिया ऑफ कई नाइसी सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रेंगल इक्वल्स टू एरिया ऑफ द एक्सक्लूडिंग एरिया ऑफ द सेमी सर्कल सुमाइ एरिया ऑफ द सेमी सर्कल को एक्सक्लूडिंग द ट्रेंगल सुमाइ लानी सी फंगनी सुमाइ इथोबा थमोबा अदुदि ज्ञान ताबदो हेनिंगाय बी ना नई खरे बी ना माइखु खु खरे को
ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯊꯪ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗ ꯂꯥꯛꯑꯁꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ 7 ꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤ 8 ꯂꯥꯛꯑꯁꯤ ꯁꯤꯒ ꯂꯩꯔꯦ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯗꯤꯚꯤꯖꯤꯕꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯚꯤꯖꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯔꯨꯜ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩꯀꯣ ꯗꯨꯗꯩ ꯂꯥꯛꯏꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯏꯁꯟꯗꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯥꯏꯗ ꯏꯔꯒ ꯊꯝꯃꯨ ꯗꯤꯚꯤꯖꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯔꯨꯜ ꯍꯥꯏꯅ BILITY ꯗꯤꯚꯤꯖꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯔꯨꯜ ꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯇꯧꯔꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯈꯜꯂꯤ ꯇꯥꯔꯦ ꯁꯥꯔ ꯀꯣ ꯇꯧꯔꯣ ꯃꯈꯥ ꯇꯧꯔꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯇꯧꯔꯣ कहीं हाई if को 42906k2 is divisible by 3 then the minimum value of k is को हाई बदी करीगुंबा सिगी से 42906k2 सिगी से मसिंग हम होय बतारगदी दुगा मसिंग असे करीगुंबा अखोय 3 ने येना या बतारगदी k सिगी महुत करम मसिंग लाकनी हंगिनेबा को अखोय ने सिगी से ऑप्शन नै तवरगसु याय नत्रगा डायरेक्ट कनो डिविजिबिलिटी रूल हाइन लैबदो दुगै तवरगसु यागनीबा दुगै डायरेक्ट तवरगसु यागनी येंगो 3 ने डिविजिबल ओइब्रा ओइद्रा चेक तौबसे कमाय तौय अखोयना पीरिबा सपोज हायरसि को अखोयना 24 लवरसि को 24 से लवरेबा इना नत्रगा सुमाइना 24 0 1 2 सिगी नंबर से 24012 से अइना नोइदा हंगेबको सिगी से 3 ने डिवाइड तौबा यागद्रा यारोइद्रा नको अदु अखोइना किदगनी डिवाइड तौरगा मतम पुंबदा येंगोयबको डिवाइड तौना दुम लेरदि मतम दु मांगनेबा डिवाइड तौरगदी खंगनी दना खंगनीबको डिवाइड तौरगदी खंगनी डिवाइड तौबा याब्रा याद्रा डिवाइड तौर करिंगो रिमाइंडर अदु 0 फंगबा तारगनी अखोइना डिवाइड तौबा याय हाइसिको अदु मतम पुंबदा नंग डिवाइड तौरगा दुम लेरदि मतम मांगोइद्रो मांगनेबा अदु किदगनी अखोइना पीरिबा नंबर से येंगो 3 की को 3 की केसता 3 की केसता 3 की केसता को 3 की केसता येंगो सिगी नंबर से अइना पीरे अदु तारदि मागी डिजिट सिंगो पुनः प्लस तौगनीबा अखोइना सिगे yung 24012 laibra puna magsi plus taw yung nang kya phangge yung 2 plus 4 6 6 plus 1 7 7 plus 2 kya phangni nang 9 phangani ba 9 phangbra 9 phangi ko adu oi bu tar gadi sige yung 9 phangbra nang 9 phangi ba ko phangi ba masing se 3 divide to bu ya bre mo ko 9 se 3 divide to bu ya dro ya ye ba ko 9 se 3 divide to bu ya ba ni na pi di ba number asi su dum 3 divide to bu ya ga ni ba ya ta bra hauji 60 lawro 60 lawro ko 60 से 6 plus 0 क्या फंगनी नदुम 6 फंगोइद्रो फंगनी क्या फंगनी प्लस ऑलरेडी 6 फंगनी बाउजी 60 सिने डिवाइड तो याद्रो याये बदुना 60 सो दुम यागनी अब ज्ञान तारंगनी खल्ली मैम चिनी वारी से तरो अदुना हौजी हमको सी क्वेश्चन लासी माना पुथवाई से मिनिमम वैल्यू नि को मिनिमम हाइदि ख्वाइदगी हेना लिखपा मसिंग हापगा को हाय कइनो हाइसे माना येंगो मिनिमम वैल्यू हाइबदि कइनो ख्वाइदगी लिखपा मसिंग हाइरिबा ऑप्शन दे ख्वाइदगी लिखपा मसिंग कनानो पीरिसे 1 नत्रा 1 नि पीरिसे को अदुना अखोइनि कइदगनी 1 से हान हाप के की महुत 1 हाप येंगनी एबा येंगो नंबर पीरिसे कइनो 4 2 9 0 6 के 2 नि पीरिसे हौजी येंगो के की महुत अखोइनि 1 हापचलसेबा के की महुत 1 से हापसेबा 1 से हापे को 1 हापबा 1 हापे अदु कइदगनी अखोइना नंबर से पुनः प्लस तब येंगनी एबा येंगो प्लस तब 6 प्लस सॉरी 4 प्लस 2 क्या फंगनी 6 फंगोइद्रा फंगनी हौजी 6 प्लस 9 15 फंगनी 15 प्लस 6 21 फंगनी 21 प्लस 1 22 फंगनी 22 प्लस 2 हाइबदी पुनः प्लस तब तारगनी 24 फंगनी एबा 24 से 3 येनबा याद्रो यायेबा 3 8 जा 24 नेबा को 3 8 जा 24 दुना कइदगनी आंसर से कइ ओइरनी ऑप्शन सी सी ओइरनी एबा ऑप्शन सी ना याय फरनी को थैंक यू सर याम फजन ताकपी ज्ञान ताब ngami most welcome से मथंग क्वेश्चन लासे दुमाय हाय पुद नुंगाय आइसु ताब नुंगाय को तौरो सी अमुक तौरो क्वेश्चन से ani खक्त ngai re si loga क्वेश्चन am lai ri du ga loira ni ngasi ki session se percentage asina kai question no sina percentage ki question ni ko sina percentage sorry mai thoge percentage की क्वेश्चन इसी को मैम
लाइव दा अग्निवीर अलाई लाइव लापनी को अग्निवीर से नई क्रिएट तो गमगनी लाइव लाइक तो खितंग पारदी दम गमगनी अखोइना हाना क्लास 6 7 8 9 10 दा पारपसिंग दुगी कॉन्सेप्ट मार्कनी लाइक से सिगा एसएससी ओइदी खितंग वामनी खितंग क्वेश्चन की लेवल खितंग लुहनगनी मोइना अग्निवीर लाइव मैम गमगनी लाइक कना पाबियो क्वेश्चन तौर मैम ये कहीं पीरी से if 48% of if 48% of person of x की को x की 48% is को कहीं 60 whole 6 by 10 सिगी से सोनी इथोके 60 whole 6 by 10 नत्रा सिगी से कोई कहीं सिगी से 10 निको सिगी से कोई कहीं सिगी से कोई करी है सिगी से कोई मिक्स फ्रैक्शन है गनी है मिक्स फ्रैक्शन नहीं है को सिगी से मिक्स फ्रैक्शन नहीं है सिगी ये को 60 यमा अहेन साइड यावब्रेगो हाइबदी सपोज आई लौरो 2 by 5 हाइरेको सिगा अहेन साइड यावब्रा साइड अहेन मसिंग यावदेको सिगा 60 by 10 लेरबा दुगा अहेन साइड 60 यम यावब्रा सुमाइना करिगम साइड हेदोकना मसिंग हम यावरम बतारगदी कय हाइगनी अखोइना मिक्स फ्रैक्शन नि हाइगनीबा मिक्स फ्रैक्शन नि हाइगनीबको अदु तादि सिगी फॉर्म दगी अखोइना सिगी फॉर्म द प्रोग्राम होनगनीबा को हाइबदी p by q मखागी सॉरी साइड की 60 लेबसे माखंगनीबको 60 लेबसे माखंगनीबा ज्ञान तारंगनी खाली अदु माखन बगी दमत कइदगोनी अखोइ माखन बगी दमकता कइदगोनी माखन बगी दमत कइदगोनी यगो साइड ले सिगा नानो 60 नि को मखा ले सिगा नानो 10 नि अदु तादि कइदगोनी मखा ले मसिंग दो दुगो साइड ले मसिंग दुगो मल्टीप्लाई तगोनी को हाइबदी 60 into 10 तगो तादि क्या फंगनी नंग 600 फंगोइद्रो 600 फंगनी को अदु मतुंग 600 फंगीदना 600 फंगबनिना 600 दुगा मथक का लै मथक 6 लैयबा 600 दुगा 6 सिगा प्लस तगोनीबा अदु क्या फंगनी नंग 600 plus 6 तगो तारगदी 606 फंगोइद्रा 606 फंगनीबा अदु यगो मखा काना लेगे मखा 10 लैब्रा मखा की मसिंग से मा हागनीबा आइदी हादगी 10 ओने मखा लैरिनी अदु आई लैगनी आई चेंज होय हागनी मदुना मखा मा दम 10 लैगनीबा क्या तारामनी यगो सिगी फॉर्म दगी सिगी फॉर्म सादोइनी हैना आइदी मिक्स फ्रैक्शन दगी सिगी यफन कया गनी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हागनी यगो मथक चाव सुरबा 606 से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दे सादोइनी को मैम चिले रेदना हौजी यगो कहीं 48% of x की 48% है को x की 48% है कहीं 45 by 100 नत्रो मानी को 45 by 100 सुमाय फ्रैक्शन लाकनी को of x है बरा of x है रे of से अपन कया गनी of e रोगे of से अपन कया गनी अपन जस्ट मल्टीप्लिकेशन है रो of की मोड के लागनी मल्टीप्लिकेशन लाने into x है बरा x को is ला बने इक्वल टू लाने मरकता हौजी को कहीं पुथवाई से then what is the value of x x से पुथवाई को x पुथवाई अदुना यंग x से थमौर से बखोइना x थमौरगा सिगी से 45 by 100 से पुखिब तारगदी ये लोम द कइदगनी मासे उल्टा चखरनी बा यंगो सोमददी कइ लेगे 606 by 10 लैब्रा लै 10 लै को सी लै को हाइबदी 45 by 100 से आइने ये लोम द मासे ओरम द लेरमिनी ये लोम द पुखिब तारगदी मासे रेसिप्रोकल ओखरनी हाइदी यंगो उल्टा ओखरनी मथक कना लेरमगे 40 लेरमब्रा 40 से मथक नि लेरमि से मासे मखा चखरनी बा तो मखार कान लेरम 100 लेरम 100 से मरक लानी सुमाय लाकनी सी फॉर्म लाकनी को देवतारी इंटू लानी सिगा हजिक सिगा 100 लानी मखार कई लाकनी 40 लानी सिनी सी ककन रो को नो मैम सिगी यंगो 0 मांखरनी कखरनी होइना अदु मदन कई दौगी आई 5 आई दना 5 9 45 5 2 10 तू लाने सिगा हजी यंगो 606 by मखार कई लगी 9 लेब्रा अदुरी 3 नि आगनी 3 3 9 3 2 6 3 0 0 3 2 6 हाइबदी सिगे कई फंगनी नंग यंगो मथक कई लेमौनी मथक लेमौदोरसी 2 0 2 into 2 लेमौरनी मखार कई लागनी 3 लागनी एबा अदु एबता आगनी 2 2 4 2 0 0 2 2 4 सिगे यंगो डिसिमल नि यावरी खर को अदु तारगदी अखोई आंसर से डिसिमल थोकनी एबा मरमदी 404 से 3 डिवाइड तो याद देबको अदुना डिसिमल थोकनी आंसर से अदु तारगदी सिगे यंग तकन रोब सिगे से अहाम कई लेगे 4 लेब्रा अदुनी 3 ने क्या रखनी 3 1 3 लानी एबा ता माइनस तौर क्या फंगनी 1 फंगनी 1 0 को एडी 10 ओरे 10 ओरे बनी 3 3 9 लानी लाबा ये ऑप्शन लाओ ऑप्शन दे 1 3 1 3 ओबे अनि यावब्रा यावरी अखोई खंगद्रेब कम चुम आंसर होगनीना दो तारगदी हजी यंगो 3 9 लागनी 3 9 लाएको सिगे 10 लाइबनी 10 की 3 माइनस तब तारगदी 1 फंगनी 1 ग 4 ग पुलो क्या होरनी 14 ओरे बनिना 3 4 जा 12 लानी एबा हाइबदी आंसर से कई ओरनी b से ओरनी है को b से चुम आंसर ओरनी एबा सी मतुंगा पॉइंट
nang divide taro yengo sumai lakani answer se haibadi 404 sida nang 3 divide taro yengo answer kai lakani 134.67 lakani ba yan taramani khali mya B lakre ko ko ga magi se mathang question si galai try taro si na last question ni si ki simplification ni question ni try taro si ki se adu nga si ki session ase si loi ba dum loisala si mya okay tare ro si ki taro myam si taro ga si ki expression ni itho ge ko si ga p ni si kaina 40 minus second bracket third bracket sorry 20 minus 14 minus 16 minus 6 into 4 minus 2 sini ko question se kai da goni khoina akoina kai da goni si ko han se puno try toro ko puno ngam ta ga di aina ta roi ba ko si ko han se ki first bracket pi ba do first bracket to han thuai ga ni ba nang lungdang na thuai ga nung na thuai ga thuai ni mong na thuai ro tàu ta first bracket si ang thuai ma thau dai ko Jafar isai am tang taningi kai isai taningi ai no kari isai taningi ai no tahan gani isai so sar thuman le hai ba isai so tahan gani adu noi try toro si ki se puna makki answer lag pa tar gani isai so tahan gani ba ko 44 sanjuki 44 la hai aina ngasai dagi khon ga taw ma khai tai se noi na si question hek to bunga ba ai khan ngani ba ai tai se ka na re noi gyan ta re ba thingla ba hing si da oina taw si sar ya ye tarokani ko tarokani class in lo ga taroke si question se solve taro ga taroke ba 40 lai moirang thimgi 40 lai duga kana sanjuki kai no ai se 44 lai hai ba ko sanjuki 44 lai moirang thimgi 40 lai ko si dum verbally to ya gani ko ai am ti yeng ki ya na ka thau kani na 40 lai ko se yong ko mayam sigala si ko he se 40 ai nga sai hai ba ko first bracket se sian thua ni ba ko koi si ke no second bracket ni pi se 20 minus ko sorry si third bracket ni sina second bracket ni ko 14 minus ko adu matung da 16 minus 6 into 4 an lai ba lai re ko multiplication ni adu ni sian tawro ni ko ani sian tawro ni ba adu tari 6 4 ka phangani 24 phangani ma da minus sign lai tumdana tumda su minus sign lai re minus 2 là ni ko si để ko mày hậu je ngo si ma khak khol ta ra ga di samjal la ko mày yang ngo si ki se ngo first bracket man go lai ber lai hậu je yang ngo si ki se ai sumai tho ge ko 16 minus 24 minus 2 hai lai dana si ki se nang na yang ngo si ge na sa gi matung ni khot pya ga ni ba na sa gi matung ni si tau ya ga ni ba ko ai ni hai re khalo ba ko som da si tho ge 16 minus 24 minus 22 hai ni i de ge si ge ko som da ni ngo 24 मान कई ले माइनस ले 2 की मान कई ले माइनस ले अदो ताडी को माइनस से कई नो प्लस ने बा अदो 24 प्लस 2 तो बुदा गडी क्या फंगनी नंग 26 फंगनी बा फंगबा अदो यंगु नंबर अनि मक सिगी मांग द कई ले 24 की मांग सो माइनस ले 2 की मांग सो माइनस ले अदो माइनस 26 लाकनी बा अदो यंगु 16 दि ले मी दना का मा से कैसम ता उदरी तुम 16 लाइगनी हौजी 16 नगे 26 माइनस ता उतार तार गडी कई लाकनी माइनस 10 लाकनी बा सीएम लाइरे को सीएम लाइरे ओइ सोम ला से आइना हारे ngasai siga tau base sumain tau ningdre atau mong tau ningi hare ko adu tar ga disri ai na hare ahan bale kana lagi 16 lai bra 16 lagi ai na hare last ki number 2 se minus tau ningi hare ina yang 16 lagi minus 2 tau tar ga kya phangni nang 14 phangoi dro obviously 14 phangani phangaba demo is kana minus 24 ni hauji 14 lagi yang minus 24 tau tar ga kya phangni nang minus 10 phangani ba minus 10 phangoi kai marang ni no sige ngo ai har ke 10 phangoi ko minus 10 phangani yengo 14 का 24 का कना चाओगे 24 ना चाओद्रो चाओ या चाओ बसी मांग कई साइन लेगे माइनस लेत्रा लेबनी दुना माइनस तरो मतुंग कई फंगनी नंग माइनस ता आंसर दो फंगनी बा माइनस 10 फंगनी नेगेटिव ता फंगनी बा को अदो होय तार गदि सिगे यमो सिगे लागे ngasai क्वेश्चन दुदा 20 माइनस को हौजे ngo 14 माइनस लानी
सिगी फर्स्ट ब्रेकेट से कोई थुआइरा मतलब क्या फंगे -10 फंगब्रा फंगिएबा माइनस यावरबनी ना जस्ट सुमाइना ब्रेकेट ते इरोबना सुमाइन इरोबको सी लेरेको मैम हौजी एगो मथक तौथोगे सी मखा तौब तारगदी एगो equals to 40 minus the module third bracket like this 20 minus ko yung 14 ka tiyan ka marakte yung minus ani lay minus ani lay ado tari minus se minus ko yung ma se plus 130 ba habi 14 plus 10 to utar ga di ko kya pangani 24 bangani 24 do sigla ani hoji yan tabra mayam yan tai ko ado utar ga di makha lawo hoji 40 ko 40 adu matun da bracket yung bracket mangal lay yung 20 minus 24 na tra sigi se ko ni macha dagi achobani mana minus wa ya bro si ya de ko akoi angang oi ngai tamai duna angang oi ngai ojan kari habi ragi akoi da haidi minus so matam da achobadagi macha minus so ya gani macha dagi achob minus so ya roi hai ko but si gari akoi chawre hoji akoi chawra bani ya rani ma hoji 20 dagi 24 minus so ya da bani 24 dagi nang 2 si minus so ulta ta ro maning dagi mang da leba number si minus so ro 24 dagi akoi 20 si minus so tar gani kya pangani na 4 फंगोइद्रो 4 फंगनी बा हजी हम अचोबसी का नाम 20 रा 24 नि बा अचोबसी अचोबसी मा कई लै माइनस लै बा दुना आंसर क्या होई -4 गने बा -4 ओइरबा -4 ओइरे को हजी हम अमुक यंगो 40 -4 नि लै से अदुना माइनस अनि मक थंगरबनी कइदगोनी माइनस अनि मक से कइदोनरी नुसिनरी एबा कना माइनस अनि मक से नुसिनरी एबा दुना खोइना कइदगोनी लुहोंगबिरनी एबा माइनस कई फंगनी नंग माइनस प्लस फंगनी प्लस कइनो माइनस अनि सी मचा नि एबा मासे यान तारबा ani mak si luang pare aduna plus macha oi lae ba aji 40 plus 4 do utar gadi kya phangani na answer se 44 oirane ba aduna option a na yai phare myam answer achung basi kaino 44 ne ba yan tara mani khali myam ngasi ki question se sigal ore question tara haktani ngasi ki se yamde adu ngasi ki session se sigal oi chalani myam adu yan ta da bi yaur gadi hairak pi agani याई फरे को याई फरे अदो मैम ngasi क्लासेस सिगा दुम लोइसलसी खंगदब यावरगदी हाइबिरो ताई सर नुआइरे सर लोइसलसी को दुदी लोइसलसी मैम Thank you, sir. Most welcome. Loisilasiram मैम matam si yutheng abani loisilasi ko मैम ngasi gi siga thamasi adu isai se ngasi saroge मैम ai su khon tare ba sir isai di hai ri amana isai nuti gi saga dia gadro ai singer natte ko good night sir good night loisilasi ngasi gi isai se mathang class oina sage khon se tare ba duna nungai tre khara adu मैम ngasi gi siga loisilasi good night मैम tumbiro duga hayeng ata hauraga like sa pathok piro good night